Reka dusome mu Baheburayo, umuntu gusomera Kirundi neza adusomere mu Baheburayo bice 6 umurongo wa mbere, 6 umurongo wa mbere, Abaheburayo igice cya 6 here ku murongo wa mbere handitswe ngo nuko rero turengane ivya mbere vya Kristo twigira imbere dushike kuvyo gutunganywa gose ntidusubire gushiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa vy'imfagusa no kwizera Imana no kwigisha ivyo kubatizwa, ivyo kurambika ku biganza, ivyo kuzuka kw'abapfuye, ivyo gutsindwa n'urubanza rw'ibihe bidashira. Imana niyabikunda turagenza dutyo. Amen. Murakoze cyane. Reka tuvugane gatoya ijambo ryo gukura, ryo gutera imbere. Ndavuga gutera imbere mu mwuka, iterambere ryo mu mwuka ryo shaka kuvuga. Mbere yuko ndivuga hari ijambo nshobora kuba naravuze cyagihe nari no myaka yashize, nkunda kurisubiramo kenshi. Hari umugabo umwe w'iwacu twabanye kera Kongo, twanabanye cyane, ari umuvuga butumwa ukomeye cyane witwa Kamburishi. Yasengera muri ADPR, muri Pentecote. Noneho akigisha ijambo umusaraba, yigisha umusaraba, aravuga ati teme ndavuga umusaraba wa Kristo. Avuga icyumweru cya mbere akavuga umusaraba, icyumweru cya kabiri akavuga umusaraba, icyumweru cya gatatu kwezi kugashira avuga umusaraba, cya gatanu none aravuga ati si muzamubwira ngo nta rindi jambo ngira, abwira abakristo ndarigira, ariko nzandeba neza nabitegereza. Yari umugabo ukomeye cyane w'umukozi w'Imana. Nzandeba iyo mbitegereje sinzoreka iryo somo umusaraba utarabinjira neza, zobanza nkubarongeremo, numara mbona neza warashinze neza ari sawa, uzobone kuva kuri iyo teme. Amen. Ndashaka ngo iryo jambo nza ndivuga inshuro nyinshi, kuko hari abantu bamwe bashobora gusubirwamo isomo wize ku ishuri ukarisubiramo, bakaryigisha mu ishuri, mwarimu akigisha, yashika basohoka wenda kurya muri etide y'abandi banyeshuri bakarisubiramo, ntarifate mwarimu arivuga, bashika mu bandi banyeshuri muri etide bakarisubiramo ntaryumve, yashika kuri diswara afite abantu bifite bafite ababyeyi bo bashaka kubishira kuri diswara, akarisubiramo ntaryumve. Gatatu akaba afite abarimu 3 cyangwa 4 bamwigisha kugira ngo rizafate. Bishobora gufata ukwezi cyangwa bamusubireramo inshuro nyinshi kugira ngo rifate neza. Hari abandi bameze nka flash, zushiramo minota 2 wakuramo indirimbo zose za Mbonyi n'iza Polineri n'iza Rake Dubiza Shaka zose zagiye gato gusa, flash mu mutwe, memoire irafata. Amen. Kintu nkunda kubwira itorero mbere yuko mvuga gutera imbere, itorero rigomba kugira ibintu 3 kugira ngo riba ari itorero rya Kristo. Ibintu nubo sanga iryo torero tirufite ibyo bintu 3, uzomenye ko gitwa ko ari itorero rya Kristo, ari ishengero rya Kristo, ariko atari ryo.
Nga kwa kundi umuntu yitwa majoro ari umusevire azopfa ari umusevire. Uko aba ari majoro. Majoro ni izina ry'akazi, ntabwo ari izina gusa. Hari umuntu witwa pasiteri atari pasiteri kandi ntazoba pasiteri, kitwa pasiteri. Pasiteri ni izina ry'akazi akora. Hari umuntu witwa muganga. Hari data wacu witwaga muganga, ntiyizi ikiganga, yapfuye atari umuganga, ariko bagazamamagara ngo ni muganga, niryo zina rye. Wese uri umwana wande ngo wa muganga, si umuganga, ntazi no gusasa ishuka ryo mu bitaro, si umuganga pi, ariko yitwa muganga. Ni izina ridahuye n'ibyo akora. Ikintu cya mbere uzosanga kugira ngo umenye ko ari itorero rya Kristo, ititiranwa gusa riba ari izina, riba ari cyake gusa ngo niriraho. Ikintu cya mbere uzosanga aho hantu ni ku ishuri. Hano ni mu ishuri, tuza kwiga, tuza kunezerwa, tuza kwiga. Hari ikintu abarundi bagira cyiza cyane, cyiza, ariko icyo cyiza gifite ibyi cyiza kimwe bagomeje aho, bagumye aho gusa ntibarebe, kuko kigira parti zibiri. Ikintu cyitwa kuryoherwa. Hano tuza kuryoherwa, tuza kwiga. Number 1. Uburyohe buva ahantu hatandukanye. Hari uburyohe ureba filime ukaryoherwa, kubera ko hari filime ajya babita abandi barya basetsa, aba komedi yabayeho, yakoze utuntu ugaseka ugatwenga ukaryoherwa, nta bwenge biraho, nta kintu ukuyemo, ni komedi. Baryohewe kubera ko wabonye komedi. Hano stop, tuza kuryoherwa. Uburyohe buva ahantu ha kabiri, ni igihe uburyohe buvuye mu bumenyi. Uburyohe bwo muri boîte bwo bwa mbere, ariko kuryoherwa ko muri boîte, ko mu kabari, ni ukuryoherwa. Ariko reba nyuma yo kuryoherwa ko muri boîte kizavamo ni igiki, kandi niho ba mbere baza baryoherwa. Hano number 1, tuza kuryoherwa, tuza kwakura ubumenyi. Ubwo bumenyi bukazobyara kuryoherwa kuzuye, kandi uko kuryoherwa kuguhesha ishama, kuguhesha bagusasira tapirushi, iturukiriye bakagusasira tapi. Bwavuye mbere na mbere ni ubumenyi. Kuko iyo umunyeshuri yicaye mu ishuri akiga akarangiza, bwaca akabona akazi muri UN, cyagihe mwarimu yicaye gutya akamwigisha matematike yose na fizike na shimi byose bikaje mu mutwe, akamasambura amashanya akabona akazi muri UN. Yaje kurigisha gutya bakazamuha $50 by'idolari. Ubwo buryo uratandukanye no kureba komedi, kuryoherwa muri komedi. Tuvuge ngo amen. Ubwo buryohe buratandukanye. Hano bwa mbere so kugira gute, so kuryoherwa. Uburyohe dukura hano buzova ahantu hitwa kwiga ijambo ry'Imana. Amen. Kwiga ijambo ry'Imana. Umuntu yavuye he? Umuntu karakora iki hano? Umuntu aragana. Umuntu yavuye he? Umuntu karakora iki? Twaje gukora iki?
ukumuza mubona tuba mubi umuntu akabyara agakomera mwisi ni kupanda na kushuka umuntu azazamuka akagiriya mwirango batukamubonera amanutse turaziranye dufite amakuru siko ba dufite amakuru umuntu azazamuka iyi myaka yacu nabonye umuntu azamuka akamba azamuka akagererera myaka bwacu akamamanuka asanga ari munsi y'imisozi mwisi kupanda na kushuka umuntu yavuye he umuntu yaje gukora iki hano umuntu nava hano azasha aragana he iminsi irahita vuba irahita yihuta uko ihita benshi bapfa irahita iragutwara iyi si ni inyanja iyi si ni inyanja iminsi ni ubwato ni tren zidutwara uzuvi Kalemi ni muri Kongo kagutwara ukicara muri bato ukava kuri po bazayita po yikaleme kamikuzana iyi si ni inyanja iminsi adutwara ugasanga iminsi yakumaza umusatsi waragiye iminsi iyi si ni inyanja iminsi ni ubwato ni tren genda usanga wari umusore asigaye yitwaza minsi kabando hari sokuru twagiraga sokuru yarapfuye yagize imyaka 100 yarasigaye umuntu yinjira akavuga ngo urinde mwana ukamwira ndi kado wande kondo umwuzukuru we kado iminsi sokuru yagazahinga imirima imisozi akarima n'amaboko ye akava kurima karagira inka agiraga nginga 100 akarima karagira inka yarakomeye nk'igiti ariko iminsi haleluya niko bimeze iyo dushitse hano turiga tukiga ijambo ry'Imana tukavuga ngo umuntu yavuye uzugira ngo wavuye mu maraso yawe na papa na mama wawe siho wavuye kandi niho wavuye ni umuryango gusa wasohokeyemo uza muri isi wavuye haleluya umuntu yavuye umuntu karakora iki hano ijambo ry'Imana ritwereka umuntu yavuye n'icyo umuntu yaje gukora hano naho umuntu agana ubwo bumenyi mutuma utitwara uko ushaka utagenda uko ushaka utagenda uko wumva mu myumvire yawe ugenda mu myumvire y'uwakohereje umenye kuri mission ijambo ry'Imana iyo tuje hano tuba tuje kwiga ko aho twavuye aho turi muri mission haleluya uri muri mission twaje kuri mission iyo rero utize muri iki gitabo hano ni mu ishuri kurusha kuza kuryoherwa gutamba igisirimba tukaryoherwa tukaguhanurira tukakugira gutya tukabwira ngo bwira mugenzi wawe icyambere dukura hano ni ubumenyi bw'ijambo ry'Imana haleluya muri ubwo bumenyi butuzanira umunezero n'ibyishimo niko bimeze cyo nicyo cyambere tuza kwiga ni mu ishuri mubifate mwese ni mu ishuri kandi mu ishuri umuntu yice mwarimu yayigisha ntawe uzuvuga kundi mwarimu yayigisha nkunda umuhungu umwe
twari mu gitaramo cy'Imana avuga ijambo nararibabwiye abantu bacu avuga ijambo ndahwera yagiye muri Australia yitwa David aravuga ngo iyo bageze mu ijambo ry'Imana ngo azatinya kumira amacandwe ngo atamusakuriza ndavuga ngo iryo jambo rikuyesha kubera ko watekereje cyane kundusha keretse arwaye angine ntuzuvuga ati muntu yarwaye angine womenya amacandwe mu muhogo uko azagenda abe n'umutsima ntuzumenya n'igihe wagiye wowe utekerezaho nkanaswa amacandwe inzira yayo naca habe n'amata ngo abateze ni ukuvuga ngo Imana kiravuga gomba kumva isomo tuba tuje kwiga ikintu cya kabiri kiba hano hantu ikintu cya mbere ni ishuri icya kabiri kigira kabiri ni kwa muganga Yesu yaravuze ngo yemba barushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura hano dufite ubuhamya bw'indwara za kisi dufite ubuhamya bw'imitima yahembutse hano ni kwa muganga aho dushika umuntu wabaswe n'abadayimoni bamwicayeho kuva kuri ba sekuru urubyaro rwabo bwara ushika pastor agafata ijambo ni kwa muganga akakuvura akagucomoramwe amapepo yose y'igisekuru y'amatabi y'ibiyoga y'uburaya y'amagambo akagucomora wararemerewe umuntu abaho yarakanyaraje umuntu n'umusazi kuko hanze aho tuvuka mu maraso atarizeye Imana tuhakura imikoshi tuhakura umuvumo tuhakura agahinda tuhakura umuntu akabaho isezerano rye Satani akari kubitari gashira akabaho yema barushe n'abaremerewe iyo dushitse hano ni kwa muganga baza bashika Satani akatuvaho tugahabwa ubuzima busha hano abarushe n'indwara zisanzwe kwa muganga bananiwe za kanseri zitari zo mu mwuka zo mu mubiri nibisaza umuntu wasaza ubwenge bwashize turazivura hano ni kwa muganga semene haleluya hano ni kwa muganga cya gatatu haleluya cya gatatu hano ni mu rugo ni iwacu ni iwanyu tukazugira ngo aha ni kwa Pastor Olivier uwiherereza oya ni iwanyu Yesu yaravuze ngo ntimuzi ko kwiye kuba mu nzu kwa data aha ni iwanyu ibi bintu byose birakureba aya mashugu ariko tutuntu ne twizaba nahwereye tuzoshika iwacu kabisa natwe tubikora narebye ndareba umuntu watekereje neza yakoreye mu ijambo aha ni iwabo nabonye umuntu uzutegura amashugwe mu rusengero ategura amashugwe yamafatwa no gutegura amashugwe muzi ikintu cyahavuye Imana ejo bundi yambwiye ati ngo nje kwereka aragenda yubaka etaje mu ibanga ari umuntu azategura amashugwe agira akazi gasanzwe Imana imukubita surprise yambwira ngo yanshanye mu nzu etaje hasi no hejuru hasi hari ibyumba 6 hejuru hari ibyumba 6 araza arambwira ngo ngwino urebe uzi ikintu cyavuye zantegura amashugwe mu nzu y'Imana niko kazi nzanicara kareba nkavuga ngo hakwiriye isuku niyikwiye kubaha ndambwira ngo wamenye ko mu rugo rwawe ahaha nta niwa ntiwosanga umwana igikombe kiri hariya cy'amata na bibero n'imbabura n'imyenda imwe ya byabindi n'ibindi n'utundi tuntu tumwe tuba mu dashambre na nitorosho
torosho namwe niko mubivuga, torosho ibyo bazakoropesha, ibikoropesha na turya abana baza bitumamwo turya twose po ziri aho zose iwawe weshye mu rugo mukozi nta sihari, hanyuma ugasanga po iraha, ugasanga itorosho iraha, ugasanga amata iraha, ugasanga ibintu ukavuga ngo njondo umugabo izo ntibindeba tibikureba. Uri umugabo ushitsi wawe usanze akavuye imbabura iraha, po iraha, amasahani ukavuga ngo ntibikureba uko ariko uko ni iwawe waza nukuvuga ngo ishitsi wawe uzureba buri kintu cyose ko kiri mu mwanya wacu, kitari mu mwanya wacu nuvuga ngo ntibikureba. Aya mashugwa arakureba, ibi bidari byose birakureba, nimba byavuze nabi birakureba, aka kayaga nimba kapfuye nuvuga ngo ni kwa Olivier. Oya si kwa Olivier, Bishop Olivier niwe, Mama Bishop niwe, protocole ni iwawe, ni iwanyu, ni kwa data. Ntibikwiriye ko nkwiye kuba mu nzu mwa data. Iyo myumvire iraho hantu, ibyo bintu bitatu biraho muri urwo rusengero, uzumenya ngo ni mu rusengero rw'Imana. Haleluya. Niko bimeze, uzumenya ngo aho ni urusengero rw'Imana. Ariko iyo usanze mu rusengero ntibindebe, intebe zacitse ntibindebe, mikrofone yapfuye bireba bishop cyangwa bireba protocole cyangwa ngo bifite ababijejwe. Nubwo bifite ababijejwe ukwiye kumenya ngo ese zatunganye n'ubundi mu nzu byose ndubireba. Urabireba byose ariko kandi byose hari ababireba, kuko umugabo afite cyane ibyo areba n'umugore nawe afite ibyo areba, ariko byose uri responsable w'ibyo bintu runaka bidatunganye kugira ngo bitunganye. Ibyo bintu bitatu iyo biri mu nzu y'Imana, iyo ni inzu y'Imana 100%. Haleluya. Vuga ijambo twasomye, Imana yabyaye abantu, yabyara, maze kubyara abana ibategerejemo ibyo yenda gukora. Imana yaratubyaye, kuvuka, kuba umukristo, kwizera ni ukuvuka mu mwuka, mu nyumva. Iyo umuntu yizeye abavutse, iyo umuntu yizeye, kuvuka birumvikana mu Kirundi, iyo umuntu yizeye abavutse. Kuko habaho kuvuka kuzarwa kubiri, haraho kuvuka ko mu buryo bubiri. Umuntu avuka mu mubiri, umuntu akavuka no mu mwuka. Umuntu ashobora kuvuka mu mubiri ariko ntavuke mu mwuka, ntiyizere. Yaravutse mu mubiri bikarangiriraho, akabaho mu buzima ari umurundi cyangwa ari umunyaburayi cyangwa ari ikirunaka, nuko bikarangira, gakura kabaho karangira. Ariko iyo umuntu avutse mu mubiri birashoboka ko yovuka mu mwuka, birashoboka ko yo kwizera. Iyo umuntu rero avutse mu mubiri bwaca akavuka mu mwuka, Nikodemo asanga Yesu, aramubwira ngo Yesu arigisha umunsi umwe. Babona Yesu yarazi kuvuga ijambo ry'Imana, yarazi kuvuga ijambo rye, yarabizi Yesu. Nikodemo aramureba. Nikodemo yari umwigisha ukomeye cyane, idini ukomeye cyane, umwigisha bemera mu Israel, ukomeye cyane w'idini ukomeye. Arumvisha Yesu arigisha. Nikodemo aramureba, Yesu aramureba, akora analize, aje kumushaka nijoro. Kuko ari umunyacubahiro, ntiyagomba kuja kumureba ku manywa, yari umuntu mu authority kandi uzwi. Aragenda nijoro ngo ashika aramubwira ati nakumvisha, yamambwira ngo mwigisha,
ngo uri umwigisha koko, nakumvishe ufite ubwenge bw'Imana n'ibitangaza by'Imana. Yesu aramuhindukirana, ariko Yesu tumuhe icyubahiro. Haleluya! Tema aramureba. Yesu ararusha abarundi kureba. Abarundi boreba rimwe bagafasha cyangwa bagahusha. Yogira utya agahusha. Yesu aramukurura. Yesu ga iwagira kamera kizi. Agira kamera aramukurura, areba mu mutima. Aramubwira ngo umuntu natavuka ubwa kabiri nta bwami tubutegereze, nta bwami bw'Imana azabona. Nikodemu nibwo jambo yari aramubwira ngo ubwa kabiri tiyaranamubwiye no kuvuka ubwa kabiri. Yaraje yumvisha amagambo ashaka ko baganira ngo ashike Yesu amukubita ijambo. Umuntu yatavutse ubwa kabiri ntashobora ubikuremo, tibishoboka. Nikodemu arabwira ati yewe izawe biratangaje, ni amayobera. Bene wacu b'Abagatolika bazavuga ni amayobera matagatifu. Ako kantu baragashoboye kabisa, mayobera matagatifu. Ni gute jewe ndi umusaza dore imyaka yanjye shobora kuvuka ubwa kabiri biciye subira mu ndama mvuke bandera nambare pampa gute? Yesu amenya ko yamushize muri kaminuza y'umwuka, umwuka. None wigisha nimba utazi kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni ukwizera. Iyo umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza abavutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa mbere kugira ngo umuntu agere ahageze. Mfite imyaka 40 irengaho iminsi mikeya, sinababwira yose mufata. Mu kizungu ngo ntibazavuga imyaka yose. Kizungu ni hatari. Nimba ari cyane wacu, nimba ari kiviriya nyine kwa bashantare. Kizungu ntibaza ngo ngomba kuvuga nyine kazugira nko kugeranya ni 40 n'indi mikeya no n'amezi. Nikodemu aramubaza ati ni gute uyu muntu avutse kugira ngo azagere mu myaka 40 nkiyingezemo, kiyugezemo, urebe ibiryo umuntu arya, urebe amata, urebe ingene bigenda processes, urebe processes y'urugendo umunsi umuntu avuka n'urwego. Jewe pasteur ahongeze guhagarara imbere y'abantu, baza bahagarara imbere y'abantu gutemaze kubimenya, baza bavuga gutemaze kubimenya, baza uyu muntu bazatandukanya gute ibintu maze kubimenya. Iyi myaka yanje n'amashuri nize na experience mfite y'isi n'amafaranga nzi n'ibihugu nagezemo niki ntabwo umwana ashobora kuba mwarimu, ntabwo umwana ashobora kuba umusirikare, ntabwo umwana aba perezida, ntabwo umwana aba profeseri, umwana no gukina kuri umwana no kuryoherwa. Umwana no kuryoherwa no kugaburira, warangiza ukamuha karyoherwa, ukamwambika rimwe ukamutwara kuri ya migozi twaza tuyita muri Kongo no myivugumiko bazayita gute bransoir. Tukamutwara. Abana barabikunda cyane. Rimwe na rimwe nahezagiwe nabonye ko dufaranga zantwara abana banje kama mbatwara bransoir. Abana nabo kuryoherwa, barangiza barushe ibindi bindi biza bigenda gutya, nkabatwara bakagura udukoko, agakoko bakarya, bakanywa amafanta, bakayimenaho hamwe nkabakubitaho. Nuko nizo ntamba. Narangiza bagataha. Urwo rwego umwana kugira ngo azakure abe bishop, nk'uyu bishop wa asenge, yitange, akore sacrifice. Ntabwo izo byose biriya mubona bishop wanyakora n'ibindi. Nawe n'umuntu wavuye mu rwego rw'ubwana akageza mu rwego rwo kugira ngo umuntu ahabwe ishimwe.
mu mwuka rero soza mu mwuka rero birababaje cyane iyo witegereje gutya ubona gukura kw'abantu. Iyo umuntu ariye hari ibyarya kugira ngo akure, hari amata anywa kugira ngo akure, hari ibiryo byo mu mwuka, hari amata yo mu mwuka, hari amazi yo mu mwuka, hari ibiryo bituma umuntu akura kugeza ku rugezo yizerwa, afitiwe icyizere cy'uko bamuha inshingano bakamumena amavuta y'ubushumba y'ubupasiteri, bamwizera nta mwana uba pasiteri. Ariko mu mubiri twebwe turebera umuntu mu mubiri, wohagurutse umuntu w'imyaka 40 ari wakicyizere ni bebe, ariko afite kashi, ariko afite imodoka, ariko afite ubwenge busanzwe, ariko hano ni bebe. Kuko bibaho mu mubiri umuntu ashaka kuba afite imyaka 40 kandi afite ubuzima busanzwe azi gupanga imishinga igacamo, ariko mu mwuka ni bebe. Hanyuma umuntu utarakuze hano mu nzu y'Imana yamureba, nicyo gituma wewe twujuje ababebe, hanyuma bashika bakononi ibintu kandi mu mubiri afite ubuhanza bugera, afite imvi zigera. Umuntu yakubita gutya kuko kwa Frank, iyo Frank yaguza kubise kindirimbo zingahe bakamamuje mu matwi, fungura ikanisa murebe nawe Frank ngubwo yateye igitero cy'indirimbo akubita gutya, shetani akiniona yagikubita musabwa yamukubitiramo mu muziki, ati fungura ikanisa. Fora ufungura ikanisa Sharabara tiwe bishop ufungura ikanisa. Yashika imbere y'abantu, timuhora mwumva pasiteri barwa gitanga. Abana si ikibazo cyo kwizera, abantu barizeye mugabo tibakura, tibashaka gukura ibiryo by'umwuka biba bakure, kandi kugira ngo urye mu buzima busanzwe wiyihicuye. Tushaka amafungo, tusome ijambo ry'Imana, urashika hitiro rikagufata. Ibi ni biryo aha harimo amata, ushika ukaba wasinzire, uragiye mu murima urasinziriye, hanyuma ushaka bizova bishop wacu kandi wanyu yigeze kuza tubwira ijambo, umuhanuzi araje bara isi yose ikamimukurikira. Tugiye nk'umushumba wawe, ni ukurera, ni uguhinga, ni uguha amata. Hanyuma umuntu araje rimwe aravuze kuri ruga akweretse inomero z'inkweto mu murongo wose, ufite ikibazo kiri si ukwizera. Ibiryo mu buzima busanzwe kurya, umuntu arara yicaye akirirwa yicaye kugira ngo umuntu arye, araruha. Ariko mu mwuka abantu ingane bamenyereye kuryoherwa, musabwa kubita umukunga, Frank aririmbe, Konfa mwikirize, twagiye twaryohewe. Naho ibigomba kukurusha, ugomba kuruha kugira ngo urye ukure, ejo uzohabwa inshingano. Nushika umuntu mukuru abikora neza, umuntu mukuru azi icyo gukora, umuntu mukuru tahendeka, umuntu mukuru tawamuhendesha bombo ngo amwaka imuduga. Ariko umwana ngira mfite ejo narababwiye abana azambwira ngo papa mbeze igiceri kakimuha, papa gacha mbeze igiceri kakimuha, nono ansaba igiceri, ndavuga singuye igiceri, ndaguha inote, fata 5,000 ibyo nkuru, 5,000 bikuru niyo note nkuru ndayamuha, ngo ya sinshaka, ndashaka igiceri, harimo ibiceri 50, ngo ya ibebe
n'umwana mu mwuka. Rero soze bavandimwe, Kristo yarabyaye, twarizeye. Amaze kubyara, gukura, kurya birarusha kugira ngo uzorye. Bibutse umuntu ararima. Ndabyibuka njye wabaye ruguru cyane, bibutse ako kantu. Umuntu ararima, wamara kurima ukazitira, barazitiraga. Wamara kuzitira murabyumva, kugira ngo ibi byonyi bitazamo. Wamara kuzitira, processus yo kugira gusanga umutsi mushike ku meza, kahungishike ku meza, ni ukurima umunsi wose. Kandi ukarima pana umunsi umwe, ukarima hafi ukwezi, uri wirirwa kuzuba bukira. Processus kugira ngo umutsi mushike ku meza, umunsi ukwezi kugashira, urima ukarangiza, ukazitira. Mwumva ko kazi, ukarangiza, ukagira gute, ukabagara. Kubagara kukuramwo, ababyumva barabyumva. Kubagara gukuramwo ibihuru byatsi, byarangiza ugakora iki? Bikaba ngombwa ko wuhira amazi iyo atari igihe cy'imvura, ugashyiramo amazi. Warangiza ukabagara igihuru cya mbere, igihuru cya kabiri, igihuru cya gatatu, ugasarura. Warangiza twebwe uko twagira kugira ngo umutsi mushike ku meza, ugashyira mu mazi ibigori bikabumba, ukakuramo, ugashyira mu isekuru. Isekuru murayumva? Ugasekura, ukarangiza, ugasuga, ukanika, ukarangiza, ugasekura, ukarangiza. Warangiza gusekura, ugashaka imboga nazo zifite processus kugira ngo uzozibone. Iza processus zose kwazikora, ukarangiza kugira ngo ibiryo bizagere ku meza. Ni processus 100. Izo zose ugomba kuzikora. Hanyuma ibyo mu mwuka ukabona ngo uzokura gute. Izo processus zose zo mu mwuka zisaba. Semene haleluya. Ejo navuze akantu, nongere ngasubiremo. Mugabo witwa Rutayisire yatubwiye abacejo mu makuka avuga kenshi aho twari turi. Yaratubwiye ijambo Bishop, ndarira. Aratubwira ngo kugira ngo umukristo mwiza ageze hose, aba ari umugabo ahabwa inshingano, azikora neza, Imana ivivure n'abantu bavivure. Agomba kuba byibura ubushakashatsi bwakozwe mu bakristo, kugira ngo umukristo agere mu rwego ahantu hose ageze azahora n'ibendera ryo kunesha. Byibura iyo umukristo asomye Bibiliya inshuro imwe kugeza ku 10, rimwe gutyo ugasoma Bibiliya ukayirangiza, ugasoma Bibiliya ukayirangiza ukageza ku 10, aba ari muri gardien. Nukuvuga ngo ugasoma Bibiliya ugatangira mu itanguriro ugashika mu byayishuwe, ukabikora inshuro 10, uburi muri gardien. Kubikora kuva kuri rimwe ukageza kuri 50, uburangije primaire. Kuva kuri 50, kuva kuri rimwe ukageza 100, uburangije secondaire. Urumva? Hanyuma baza abakristo, ndabwira ati wowe nkukureba uri nko mu wakangahe? Barakwirukanye. Uri mu wakangahe mwisho? Impamvu y'ibyo byose ni ukugira ngo usome ijambo ry'Imana, umenye ukuri kukuzure, ubatuke, umenye nimba uri umuhanuzi, umenye uzohanure use n'ahari Kristo urimo guhanura. Kuko Kristo yari umuhanuzi kandi mwiza, yagaze ahanurira abakire ngo nashika mu bakene areke kubahanura. Ariko iyo umuntu ari umbebe arebera umuntu mu modoka ari umuhanuzi, agahanurira abakire, abakene ntabite, uwo ni bebe. Nimba uri umwigisha, ugomba iyo mpano y'Imana agwaye kugira ngo itorero ribe ryiza kandi ribe ryuzuye, ugomba kubikora neza, ugasa n'ahari Kristo ubikoze. Kristo yari umwigisha mwiza. Nimba
wawe uri profete ukaba profete ugasa nk'ahari Kristo urimo gukora profete. Nimba uri pasiteri ukazokora upasiteri bwiza, Imana ikavuga ngo nije uri hariya kuko turi ambasaderi mu cyimbo cya Kristo. Nimba uri umuririmbyi mwiza ukaba uri umuririmbyi utagendera ku nyungu abaririmbyi sibo bonyine. Uburirimbyi cyangwa impano ubu yabaye commerce kuruta uko ikora iki, kuruta uko yubaka ubwami bw'Imana, ubuzima bwa Kristo. Yabaye commerce. Icyo gihe iyo umuntu ari bebe ibyo bintu byose akora abikora nabi, n'abamurebeyeho bakabona ishusho ya Kristo mbi. Itorero ry'Imana rifite intege nke imbere n'inyuma. Satani yaraje kubera ko si ikibazo cyo kwizera, ni ikibazo cyo kugira sacrifice. Umuntu kugira ngo abe mukuru arye akomere. Ni bebe ntibakunda kuruha, tidukunda kurushwa n'amasengesho, tidukunda kurushwa no gusoma ijambo ry'Imana. Ibituma dukura birarusha. Rero mu byo tudakunda bigahora bituma turabana. Abana rero nta mwana uz'umusirikare, nta mwana uz'uwa perezida, nta mwana uz'uwa pasiteri, nta mwana uz'uwa deje, nta mwana. Iyo bibaye twebwe tubirebera mu mwaka, ariko mu ijuru iyo bareba baravuga ngo dore umwana ufite inshingano azafata amata. Babwira aka kantu soze azafata amata. Nigeze narabibabwiye ubushize muri Gerizo, kwa kundi umuntu yisakrifisa agashaka ibiryo, ndavuga ati uyu munsi ngomba kugaburira abana banje neza. Shaka makaroni, chipsi, shaka utuntu twiza, hanyuma n'akanyama keza koroshe, za nyama viandashe. Ajya nuko narabimenye viandashe ndashaka. Hanyuma mbwira umukozi atuteke duheza abantu. Arateka mukanya. Agakobwa kanje kangana mukobwa wa pasiteri a bishop. Mwonje gusohoka urya ndamwe ati ngwino gakumeza turye. Atoya ndarira hanze. Nta kibazo. Agiye hanze. Yatomeyeho kabiri. Namasanga karafatsa za viandashe na ya makaroni akayazinga gutya. Akayatera. Agasaka agatera. Ndamureba. Ndeba ingene napfuye nafashe ideni kugira ngo umwana arye. Ndamubwira ati uyu munsi ndakwereka. Ndagenda nshigiti. Ndakwereka igiti. Inkoni. Jama. Pita. Ndamukubita ndamunoza. Ibiryo. Umwana afata ibiryo ntazi cy'agaciro, akafata isahani. Uzi ibiryo ingene birusha, uzi amafaranga ingene arusha. Uri bebe ntuzi ibiryo. Papa yafashe ideni none akura kubi isosi wayikubise mukanya uraza wayura warira. Niko bebe mu mwuka ijuru ritwitegereje kabona ingene tumeze, tunanirwa kurushwa nibi no kugira ngo turye indya zituma tuba bakuru, kugira ngo tunezeze Imana tuyibyaza umusa ni data. Ibyacu byose tuyibikuremo turabana. Icyo kintu si ikibazo cyo kwizera, ni sinshaka. Haleluya. Imana idufashe tube bakuru. Misyo yawe uzoyikore neza uyinogereze. Ni Imana ishaka kuko twaje kubwamisha. Nuyikora neza kwayirangiza, nuguma kuba bebe uzayikora nabi. Ariko nuba mukuru ukarya ugahaga ukaba mukuru, uzoba pasiteri mwiza, uzoba minisita mwiza, uzoba generale mwiza, uzokura neza, uzokora ibintu neza. Imana idufashe kandi dukomeze. Hari ibiryo, hari umutsima, hari amata, hari ibiryo byose bituma tuba bakuru. Twicare umuruho wose tutegereze turwane nawo, ariko icyangombwa tukigereho. Imana idufashe kandi tugirire neza. Reka za umushumba wacu adusengere adufashe. Amen.